Radyoya denge gel, denge azadiye. جنابان نوچه‌نا رادیو دنگه گلدن با شیرو 30 گلانه 2025 این لبروکسل ساعت 11 آمده 12 گدارنیش هم نوچه هم پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه. رمزی کارتال جبو آواکرنا جواق دموکراتیک دوی هر کس به برپرسیاری رابه. هفسروک کنگره گل رمزی کارتال درباره بانگا ریبر آپو داخفی او گد بانگا ریبراپو مانیفستوی 3 ساله اوها دوام کرد. ریبراپو جبو پکه که بریارک دیروکی دا. مخابن دولت ترک ریشین هوایی دومینه. دیده ما کنگره ده از چون باشور کردستانه. دنابا مرجنگران و اولکاریا کنگره من نکاری بو تبلی کنگره ببم. پکه که یکم جاره دوی آسته ده روحه که هفپار یک بوی او یکتیا او قاسی مزندجی. ده سال 2010 سروکا پو به پیامه که فسیح کرنا پکه که خواستو در باسی پیواجو یک نوکر لی دولت ترک دیسه پرسکرک درخستن پیواجو تک بر ده سال داویده دولت ترک نکاری انجام که دخوازه به دست بخه پکه که سورپریزین مزن کرن و مورا خوال سرکتن اندیروکی دا نها ام دبینن که ترکیه کریزین جدی را روبرویه سروکا پو اف پیواجو وکا فرسند دیت او خواست پیواجویا تکوشینا پکه که ده انیه که دنده دادست فکرن نها فرسنده که مزن یا دیروکی درکتیه هوله اف پینگاو جبو گلن ترکیه جبو توایا گلن هرمه دست بکه که جبو ویجی دوی دمل دست شرط و مرجن حقوقی سیاسیین و پیواجوی بین آوا کرن دوی ریبر اپو آزاد ببه او دانستاندنان بمشینه مجرا بنگهین اوه اگر او نبه چاره سری جین نابه. اندام مکتب سیاسی یا حزب زحمتکشان کردستان شوان محمد دازانین که دوی دولت ترک لدر وی گرتگه به ریبر آپو رمزو کرهان بکه او پیوشت همو آلی پشکریه بدن پیواجوی که لسر بانگا دیروکی یا برزو جلان هاتیه دست بکرن بکن. بەتامل ملانەی نێوان پەکەکە و دەوڵەتی تورکیا دوایەوەی کە پرۆسەی ئاشتی بە دەستپێشخەری و بەڕێبەرایەتی بەڕێز ئۆجەلان هاتە پێشەوە هاوشان لەگەڵ پرۆسەی ئاشتی و هاوشان لەگەڵ داوا و داخوازی و ڕێنوێنەکانی بەڕێز ئۆجەلان بینیمان لە کۆنگرەی 12 بەڕەسمی بە فەرمی پەکەکە هەڵوەشایەوە و بڕیاری ڕاگررتنی چالاکی سیاسی پەکەکە درا لە پێناو ئەوەی کە خۆناغەکانی ئاشتی لە باکووری کوردستان بچێتە پێش و ئەو شەڕەی کە زیاتر لە 40 ساڵی خایان ڕابگیرێ و ئەوەی بەشەڕ ئەلبەتە مە خۆناغی یەکەمە دەست پێکراوە و هەموو لایەک چاودێری ڕەوشەکەکەن چاوەڕوانن ئەوەن کە دەوڵەتی تورکیا چەند هەنگاوێ بنە یەکێک لەو هەنگاوانە بەڕاستی ئازادکردنی مخاتبی کورد لە باکوور ئۆجەلانە بەڕێز ئۆجەلان کاتێ لە زیندانە دەبێت دەوڵەتی تورکیا کە مخاتبەیەکە دەبێت لە شوێنێکا مخاتبەی بکە کە شوێنی گفتوگۆ بێ نابێت لە زیندان بێ ئەمە یەک دوو جگە لە بەڕێز ئۆجەلان ئەوەی ئێمە زیانی بێتمان زیاتر لە 18,000 کەس لە کوردانی باکوور لە ڕێبەران لە سەرکردەکانی کورد وا لە زیندانن لە ئێستای چاوەڕوانەکان لەلایەن دەوڵەتی تورکیاوەیە و دەبێت دەوڵەتی تورکیا وڵام دەرەوەی ئەم قۆناغە بێ و چاوەڕوانی تورکیاکەن هەندێک ڕێکاری قانونی و یاسایی هەیە بگرێتە بەر بۆی ئەوان تەنانەت گەریلاش لە شاخداگرن و بینێرنەوە بۆ تورکیا خەڵکێکیان بچێتە دەرەوە خەڵکێکیان لە هەرێم بمێنێتەوە ئەمانە هەمووی هەنگاوی کردەین و پێم وایە بیرکردنەوەکانی ئۆجەلان بیرکردنەوەیەکی گەورەن بیرکردنەوەی قوڵن و دوجاریش من قەنەعەتم وایە ئەو سەرکردایەتی کە ئێستاش لە قەندیلە وشیاری ئەویان هەیە کە تورکیا فێڵیان لێ نەکات. ریویتیا لێگەرینێ ئا بەر بە ئازادیێڤە
Alina Sanchez jinek Arjantiniye û di şoreşa Rojava de şehîd ket. Benedetta Argetiari li ser jiyan û tekoşîna wê pirtûkek bi navê lêgerîn a Quest Freedom amade kir. Rojnamevan Ahmet Dicle jî li ser vê pirtûkê nivîsek Kurd nivîsiye. Di nivîsê de û hate gotin. Ev jiyan pênaseya herî şêmber û radîkal piştevaniyê ye. Sanchez ji Latin Amerikayê ye û diçe rojlata navîn piştre diçe çiyayê Azadiyên Kurdistanê. Sanchez ji bo perwerdeya tipê diçe Kübayê lê wê pîşeyê bijîşkî tenê ji bo başkirina bedena mirov nedît. Bijîşkî weke başkirina bedena civakê dît û ji sînorên sîstemê gelekî mezintir nirxand. Bi vê baweriyê tevlî nava Tevgera Azadiya Kurd bû sembol. Piştre çû Rojava û li gel şoreşkerên jiniyên Kurd cih kirt û navê lêgerîn li xwe kir. Ev nav tenê nasnameyek nû bû, şêweyekî hebûnê bû. Ev êdî ne tenê kesek bû, ev navê heqîqetê wekeviyê aştiyê û azadiya jinê bû. Lêgerîna çiya di hefteyê adara 2018 de li Rojava di encama qezayeke trafîkê de jiyana xwe ji dest da. Çîroka lêgerînê li Pirtûkê li hişê kolektifiyê mirovayê de hatiye nivîsandin û ev heqîqet hîn jî bang li me dike. Pirtûka lêgerîn a Quest Freedom ji navnîşana Meyman.org û Pirtûkxane net dikare bê peyda kirin. Dayika Aştiyê Zekiye Ayhan bi merasîmeke girseyî hat veşartin. Dayika Aştiyê Zekiye Ayhan heftê û çar li navçeya Siwêrêgê di qezaya trafîkê de jiyana xwe ji dest da. Doh cenazeyê wê hate veşartin. Piştî pêdiviyên olî cenaze birin goristana NATOyê û li Rexkurê wê İbrahim Ayhan hate definkirin. Di merasîmê de parlamenterê Dem Partiyê Ferîd Şenya Şaraxifî û got em pir xemgînin. Dayika Zekiye hem dayika Aştiyê bû hem jî dayika du şehîdan bû. Armanca wê aştiyeke bi rûmet bû. Em soz didin ku em ê ji aştiyekê bi rûmet ji bo aştiyeke bi rûmet têkoşînê bikin. Şîna Zekiye Ayhan li mala şînê ya Cuma Polat li Siwêrêgê hat danîn. Rêveberên Baroya Stenbolê tevlî danişînê nebûn. Danişîna sêyemîn a doza bi daxwaza bi dawîkirina peyvîra serokê Baroya Stenbolê İbrahim Kaboğlu û endamên lijneya lêveberiya Baroyê û jinû ve hilbijartina rêveberiyê hat vekirin. Kaboğlu û endamên lijneya rêvebera Baroyê ji ber daxuyaniya têkildarî rojnameger Nazim Daştan û Cihan Bilgîn ku li Bakur û rojlatê Sûriyê ji hêla Tirkiye ve bi Siyayan hatibûn qetilkirin dabû. Bi îdayên propagandaya rêxistinê û biriya çapemeniyê yekser agahiyên xelet parvekirine tên darizandin. Kesên tên darizandin û parêzvanên wan hincet nîşandan û tevlî danişînê nebûn. Danişîn piştî hatine şandin 26 dadgeha cezayê girana Edgeya Stenbolê dest pê kir. Şandeya dadgehê ji bo wergirtina parastina parêzerên kesên tên darizandin danişîn taloqî 9 û 10 îlonê kir. Bêhtirî 300 hunermend ji bo rawestandina şerê li Xezayê bankirin. Hunermendên Brîtanî nameyek vekirî ji Serokwezîrê Brîtanî Keir Starmer renivîsandin. Di nameyê de danzanîn ku firotina çekan ya ji bo İsraîlê bidawî bibe û li Xezayê agirbesteke lezgîn were ragihandin. Hunermendan destnîşan kirin ku divê Brîtanya hemû lîsansên îxracata çekan betal bike. Divê alîkariya mirovî ji bo Xezayê jî neyê astenkirin. Saziya alîkariyê Ços Lov a ku destekê dide vê kampanyayê gotin wê zarokan rizgar neke niha pêdivî bi çalakiyan heye. Di îlona 2024 de Brîtanya hin lîsansên îxracata çekan dabûn rawestandin. Rêxistinên civakî jî dixwazin ev qedexe bê berfirehkirin.
وکی دن 308 نویسکاران بانگک به همان رنگی کربو و روشا غزای وکی قرکرین بناف کربو. نونر امریکا جبو سوریه لشامیه. سفیر بلندی امریکایی لترکیه و نونر سوریه امریکای توماس باراک دو هات شامه و به وزیر دروه شامه الشیبانی را آوایی سفارتخانه بلندی امریکای وکر. سفارتخانه بلندی امریکایی لسوریه سال 2011 هن پشتکو شر نافخوی دست بکر هات بو گرتن. نونر تایبتی امریکای توماس باراک پشتی راکرنا پیکانینا امریکایی لسر سوریه ده 24 گلان دل استنبول به سر و کمار دمکی سوریه احمد الشارا هفدیتن کربو. اف هفدیتن پشتی هفدیتنا دونالد ترامپ یا به احمد الشارا یا ریاده پیکات بو. سروک امریکا روژا پنجشنبه لسر حساب خوی ایکس داخویانی دا و گوت دبکو به هفکاریا به سوریه را دکار رادیکالیزم راوسته تکلین باش پیش بکیون. او جبو پیکانین آشتیال روجلات آناوین پوتانسیل که مزنه. بدار نیجان و چه این مبداوی بوندن باش.